бар дүйнөнүн барынан качып баратамын өзүмө шашып тосуп алчу очагы азырынча алыс жерде жүрөмүн араң жүрөм сагынбады дебегим мен түшүндүм апа сени аздык кыларга дөмөрүп белегим катты сүйлөп кээде көңүң оорутуп кечир апа кечир кой дебедим күлүп жүрчү бойтап беремин кереги жок мансабым неменен көп жаша ак сүтүңдү атайын керек болсо да дөмөрүм беремин мен ойлоп кара чачыңды агар деп жаштарымды кантип кайтып беремин деп алыста жүргөн бул жерде апа сени көргөнү келди бул өмүрдө барысы жалган 100 калуунун 90 арман менде убакыт сенде жок дарман апа сени көргөнү келдим түшүк тартпа керек эмес чай өзүң барда көңүлдө жаз жай кызың чексиз бактылуу да бай апа сени көргөнү келдим апа сени көргөнү келдим
Мама, это значит нежность, это ласка доброта. Мама, это безмятежность, это радость, красота. Мама, это на ночь сказка, это утренний рассвет. Мама, в трудный час подсказка, это мудрость и совет. Мама, это зеленое лето, это снег осенний лист.
Жакыныраак. Benim sevgili apam, benim apam, bizde hiç kime kepti bana. Özü kıymasayım bari biz getirip içirip kilip, evde kepti ve bakalımız tutuğuna. Ne yapıyorsun? Ay var olun, devrileri çekip koyuyorum görün. Siz kıyналбасаңыз, siz olmasanız da bize en çok bakılış ol, başka hiç değil. Sizin kabiliyetinizde bize başka hareket lazımdan var. Eğer bizden ötüme kepsikler olsa daim keçirin. Sizni biz yaxshi ko'ramiz, daim sizlaymiz. Daim o'g'irmanib sizga kelib, bizni vaqtimizga tinch esin-amon o'g'irmay turib davom etib qo'shiqlarimizdan qo'shing. Apa, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Ilova, baringizga shukr apa. Esolumuz chirin bo'lsin. Shu kelgan to'rdaga baringizga rahmat. Sizlarga da cho'ng rahmat. Ne deymiz? Barcha yaxshi narsalarni qilaman apa. Hech o'rmay, kulib chaynab turib. Sizlerden uzak dörtleme sabun 8 kız olsa da razıyım. Sizlerge rahmat. Şunday kilerini uyuşturup, şunday meni körünü kütürüm dep. Sizler meni körünü kütürsün, sizlerge körünü kuvvet sağlık kütürsün. Sizlerge hiç kaçan ayağı kapatırıp sağlar. Sizlerge meni kuşaklar, ballarına meni жақсы көріп, опады жақсы өтесеген менен дайым бақытымыз. Sizler бақытты болсаңар мен бақытымын. Майта келген туғандықтарым sizlerden айда рахмат. Sizler заманауыздан келмейді. Şunday туғандылар көп өткізеді. Bunday altımız çarşılarını birini ötküzöydü. Birini ötküzüp düşöveydü. Unutmaksına oranızdan ketmesin. Daim unutmak olur. Nesillerin rahatını unutmanlardı. Daim şu kullanışını unutmayı kettirasınlar. Sizlerge dağı rahmat kızlarım. Sizler dağı ketmeyetli almışlarım. Şuncalık bizden ayırda sizlerki emniyeti köp bir de ortalığı. Sizlerge rahmat. Şu tüyelimizde, ciğerimizde şu tüyelik oluşu olup önörünün demelerine öye versin. Önörünün örtüleye versin. Maytlatma mamalaklar sizlerden daim mamalaklar görüp şunday şirin var yüreğinde. Canım oğlu bakla, ağır bakla, çarşı bakla, ağır bakla. Arda ayetlerden oynak yürüdü. Жақыны күндө келүү парызым, асылым. Башым дейін